Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vho ṱalusa tshaka ntswa dza luavhiavhi devhula shango ḽa Mozambique vha ri vho thoma nga u ita tsenguluso dzo vhalaho dza vhupo ha dzithavhani u itela u ṱola tshaka dza zwikokovhi zwi wanalaho kha thavha dza Tshiperoni, Enago, Namoli na Ribaoe musi vha tshi vhona uri hu na nyavinyavi nnzhi dza vhupo he vha topola. Vho mbo ḓi thoma na u dzhia dzisambula. Idzo dzisambula dzo kuvhanganywa vhukati ha ṅwaha wa 2014 na 2018. Tsedzuluso yo rangiwaho phanḓa nga South African National Biodiversity Institute na Nelson Mandela University yo anḓadzwa kha dzhenala ya Vertebrate Zoology. Mufhiso ndi tshiṅwe tsha zwivhangi zwihulwane zwa mpfu u mona na ḽifhasi. Ngudo ntswa yo bvisela khagala uri vhathu vha bilioni 1.7 vha khomboni ya u kwamea nga tshiimo tsho kalulaho tsha mufhiso une wa vha khombo kha mutakalo. Bambiri ya tsedzuluso Global Heat Stress Intensification and Expanding Footprint on the Human Population yo gandiswa kha dzhenala ya Nature Climate Change. A guma ngorali mafhungo e nda vha farela one nne na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.